چالیں شما الان دي شما بتيجي مكسيكو شي تي واشا مكسيكو مكسيكو وراك سكوشن مش ما ايش كده كارتيل وغيره انت ساك بازين چیز پابلو اسکوبار كولومبيا يا استا تو کہاں بلے یہ مطلب یہ ایریا تو کچھ کہ ادھر ٹورسٹ جگہ كوجام علاقه شو تيجي شما کانکون ٹورسٹ علاقہ ہے تو کا مطلب تدارکایدا نا درو ملٹری نا وشتا پولیس وشتا ٹورسٹ من واسطہ مطلب چھپے چارا ہے پنچ درکای تو ترا بس رسی ڈالری کپی ترا نہیں میا ترا مچ باتر بازار رسی نہیں پتہ کاری اٹھ لتی گا وشي زمان كوجام هي ملك مكسيكو ادھر ہے نا تو اچھی چلی ہے مطلب اسی کہ ادھر زار زبان ہے واقعی میکسیکو ہے چچوں زار چوں زبان ہے مطلب کہ پاکستان ہے بڑا زر چلی ہر جگہ اچھی چلی ادھر او بالکل شون هاي كربتي ملك like ما third world country زاد مي واسطه كشن زار زماني جوڑتا نہیں کہ بچہ اکاؤنٹیبلٹی نام ایک چیز نیست ہیں زارے زار ہوا چلی تھے نا غریبی لالچی گریڈی نظام شہری سے مضبوط نہیں ٹاپ کرپشن سکباز پریولنٹ ہے ٹاپ ٹو باٹم بھلے اسی کے ٹورزم ہے تو کا تو ادھر ہو گئے تو مائنڈ نہ کرنے نا تو انجوائے کرنے کا ہو گیا چونے ابھی دیکھ پیسہ ہنستے اور تو پیسہ ادھر سیو کرنے کا ہوگا نہیں تو پیسہ دیا کر ہوگا اسپینڈ کرنے کا ہوگا تو ہم سلمان بتائیے مجھے منا سا خوبصورتی ہمیں لگی ٹرپ ہے کہ ماں ادھر کینیڈا برپا میٹنگ میں ماں درد کے ماں برپا چی درد کے ماں یعنی نیگیٹیو 28 درد کے پازیٹیو 28 ہوتے ہیں چکے بلائیں میں چین یا چینج دیا تو 380 ڈگری بلائیں میں چین ہے ہاں نا نی سٹی کانکون ہے بلے شے پروونس ہے نام ہے کوئنتانا رو اور اسے تو کا اسے پاپولیشن میکسیم پاپولیشن ہے اس کے اسے تو کا اسپینش تی کرا نہیں اسے تی کرا امیر انڈین بھی ہستا امیر انڈین مچین یک مکسچر ٹرم ہے کہ وہ دے وتی نیٹیو آنی ہمارے نیچے سیولائزیشن ہے ماین سیولائزیشن ہے مردمہ اصلی کے بنوکی مردمہ ایگوڑا اوریجنل میکسیکن ہمیشہ تو اوریجنل میکسیکن ہمیشہ باقی ہما کے اسپیت سور اور ارچی تو گندگے ادھرو یورپین سیٹلر ہیں کہ دات گاں سکی خوبصورتی شہر ہے سکی سیف شہر ہے خاص کر ہمیں جگہ کے مابطی ہمیں کنکون ادھر ہوٹلن جگہ ہے مطلب ادھر ریزورٹ ہاں وغیرہ ادھر ہمیں کنکون تو کا اور مطلب یہ کنکون ارچی کے کھارا ہیں ہوٹلن تو کا کھارا مطلب بارہ کھارا ہیں ریسٹورنٹاں کھارا مطلب ہمیں بساں تو 100 روپے رکشاں 100 روپے مطلب آپاد کہاں تو طرح گیندہ تو ٹورسٹ ہی ہے آپاد کا طرح نادین ہوا اوشتا That's great. بہت میں نواز ہوں تو ایک کنکون یعنی یکی سٹی میکسیکو ہے تو کا یہ چیز پت بھی دیکھے استان نہ دیکھے ہوا بلے گیشتے مشہور ہیں ہمیں مطلب گیشتر ینگ مردم عمدہ رہوں کنکونا گیشتر ٹورسٹ چون وجہ ملکے بھی تھا امریکی بھی تھا شما نارتھ امریکہ ہمیں سائڈ کہاں پرچہ کہ ایک سائڈ نزدیک ہے ترا سستا ہے رسی وہ مطلب خلیج تائیلینڈ ہے نارتھ امریکہ ہے مچین ہے میکسیکو ہے بڑے یہ میکسیکو چنی اکانومی وغیرہ یہ چیز چون چلا گا چون ہی میکسیکو لائک یک تھرڈ ورلڈ کنٹری میکسیکو پروڈکشن باز ہے ادھر مطلب اس کے انڈسٹری سک باز ہیں یہ ایک سک کی مزن ٹریڈ ہے یو ایس اے گھماستے ہیں پر چکے یو ایس بارڈر ہیں اور کینیڈا گھما یہ فری ٹریڈ ہیں نیفٹا ایگریمنٹ کے ہمیں کے ٹرمپا الاس ہوتا کا نیو یو ایس ایم سی اے میکسیکو یو ایس کینیڈا ایگریمنٹ کے ہستے اور مطلب اسی کے ٹرمپ کا گنڈا گردی کو تھا اور ایشانی مزنی ٹریڈر رلائی کرنا مطلب اسی کے آئیے پورے اکانومی جین انکم ڈیپینڈ کر کے کینیڈا اور یو ایس اے گما ٹریڈ کرنے کا اور دمی اسی کے کینیڈا ہے اور امریکہ ہے مزنی کمپنی کے ہستا آہاں ہوتی ہیں پروڈکشن یونٹ پچ کو تھا مطلب اسی کے بمبارڈیئر کے ہستے ہیں کینیڈا ہے مزنی ٹرین پروڈیوس ہے ٹرین آنی ہے کہ بنائی گاڑیاں ریل گاڑی بنائی نا ایون نشانی جہاز بھی ہستے ہیں کھجے گا جہاز ہمیں بمبارڈیئر کینیڈین کمپنی ہے نا لوکومیٹو بنائی ٹرین آنی اور جہاز ہم بنائی گرائشی پورزا پاٹ ہے یا کہ مجھے فٹنگ کمپنی کے ہستا ادرا میکسیکو ہے تو کہاں اور میکسیکو ہے تو کا اشان ٹرین ہے بلا مزنی پروجیکٹ داتا کہ میکسیکو بنائے گیا بمبارڈیئر ہے
یہ لوکومیٹو بوتی کے دا ارتھ کا یہ اما مچھنا فیٹ نبا یہ مطلب اسی کہ شن میجرمنٹ سک غلط ہوتا ہے سک کی مزنی مطلب پروڈکشن شان واسی ہوتا ہو اور شان ماں کے رسک مینجمنٹ سرٹیفکیٹ کا نگاتے ہیں برا یہ تو کا گشتگی تھی کہ ایشا ہوتی رسک کے استے میں اسٹریٹجک رسک ہوتا آیا مسکل مطلب اسی کہ شرعی سر مینیج نہ ہوتا مطلب اسی کہ شان پروڈکشن یو ایس اے اور گیشتے اسی ٹریڈ میں ریلائی کرتے ہیں شرعی ای کہ میکسیکو ہستے ماں چونیا ادھے آئے گا پیسر ماں نظام تھا کہ کریبین مولک اچھی ہستا آرٹ ٹیورزم چکی مزنی شنی لاپ ہی میکسیکو منیلا کیریبین نہیں نا میکسیکو میکسیکو چیرا کیریبین کجا آما میکسیکو بلے ایک چیزی نوٹ بکنے کہ میکسیکو is a part of North America بعضی مردم سینٹرل امریکہ پارٹا مننتے میکسیکو لیکن that's very wrong نارتھ امریکہ تو کا سیم ملک تکرہ میجر ہستے ہیں یو ایس اے کینیڈا ہی اور میکسیکو ہی میکسیکو ایکٹ ایز اے گیٹ وے between North America and Central America. اور Central America تکرہ ہندورس ہیں تکرہ بیلیز ہیں تکرہ گواٹیمالا ہیں اور تکرہ ساؤتھ تو کا تکرہ درو کیریبین کنٹریز اور مچین کنٹریز کا ہیں برازیل ہیں چیلی ہیں یا کہ درو سوکر کنٹریز ہیں چونی جیوگرافکلی مطلب کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ درمیان آیا سینٹرل امریکہ سینٹرل امریکہ یہ مطلب کیریبین کے ہستے ہیں ویسٹ انڈیز ہیں Trinidad and Tobago, Guadeloupe, French Guyana, Republic, Chile, Dominican Republic. ادھر basically ادھر ہم سے ایشین کو گیشتر برٹش کالونی ہوتے ہیں اور ادھر برٹش کالونی ہوتے ہیں اور ایشانی ہمارے کے پاپولیشن کے ہستے ہیں اب پلانٹیشن ہی وستا استعمال ہوتا ہے چائے پلانٹیشن ہے چیئے شوگر پلانٹیشن بھی تھا شکر کانڈیلے شکر کانڈیلے اور پوٹیٹوز اور دیکھیے بعض ہی چیزیں مطلب پلانٹیشن ہے ہوتا اور ادھر موزے مطلب ہوتا کولمبیا تو کا سک بعض موزے ہوتا اور گیبریل گارشا مارکیز کسیا ناول ونتگا آئیے تو کالونیلزم پورے یا ظاہر ہیں لابن دا ٹائم آف کالرا چبگے تا یہ دیکھ دعائیں یا یہ ناول کے ہستے یعنی سیٹ اپ لازم کالونیل زمانے کے ہستے 100 years of solitude کے سب تانا یہ 100 سالیں آگ دے تو کا مطلب اسی کے طرح پیش داری کی کالونیلزم پلانٹیشن چونب ہو گئے ہمارا یہ بیک گراؤنڈ آئیے مطلب اسی کہ یک دم پولیٹیکل ان کے پیش دار گئے کہ چیز چونب چیب ہو گئے بلے بیک گراؤنڈ یک معاولی کے سیٹ کو تھا آگ دے لازم ہمیں تھیم ریکرنگ ہو گئے آئیے ناولانی تو کا کالونیلزم کے ہستے ہیں نوآبادیتی نظام ظاہر ہیں یہ بیک گراؤنڈ اور بیک ڈراپ ہمائیں شرین گوڑے ای کریبین ملک بیوائیں یا سینٹرل امریکن ملک بیوائیں شرین تو کہ ٹورزم گیشتے رہیں سکت باز ہیں تانا یہ ٹورسٹ ملک ہاں لائک تانا اشانی کنٹری ہے یا کہ پوری ملک کے آمدنی ہے ایک مزنی حصہ ہی ٹورزم سر آئی ہے کہ دیکھی چیزیں ان سر آم ہستے ہیں سالا پر یہ گیشتے نہیں ملک ادھرو جزیرے ہیں آئیلینڈ ہیں ای چون کانا چون مانا کہ پا پناما پناما پیپرز ان نام شاید روائش کتا آئیے رہا دیکھیں ایچ وڑی مطلب اسی کی اکانومی انکمنگ وطی تو کا نیست ہیں آئیے پروڈکشن دیکھیں آئیے مسترین پروڈکشن اسی کہ کمپنی رجسٹری آدھا بنائی تھا آئیے وطی پورے ریگولیشنز کے استا رولز کے استا ہمیں چو ڈی ریگولیٹ کو تکا مطلب اسی کہ اب یک مرد میں تو ایک بعد کمپنی بنانے کے لوٹے تو لائر آفس سے فون کریں اور تی ڈیٹیلز تی نام ضروری نہیں آؤدا لائر ہوا وہ تھی نام اس طرح ایز اے ٹرسٹی یا کبھی سے پچ کا تی ویلتھ کے ہستے ہیں پورے یا آؤدا ٹرانسفر بیتے ہیں تو اسی مطلب اسی کہ پناما ہے تو کا ٹیکس نہیں ٹیکس ایویشن ملکان اور پناما ہے تو کا ٹیکس نہیں تو اسے کمپنی وہ منی ہے بلے آپ پناما بیسڈ ہیں ماں پناما آلریڈی ٹیکس دیے گا منی مطلب جورسڈکشن آؤ دائیں اگر تو منا رہا پتا یو ایس اے تو کا یا پاکستان ہے تو کا یا انڈیا ہے تو کا ٹیکس گرے یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے ڈبل ٹیکسیشن الاؤ نہیں ڈبل ٹیکسیشن رول نہیں ہمیں وجہ اچھا آؤدا مطلب اسی کہ پتا دنگی سے سخت سیکریسی لا سک بازا آؤدا ایچ وڑے ڈسکلوجر دیے گی نہیں آنا مطلب وکیل آیا ایچ پابند نہیں پرچکہ کلائنٹ اور اٹرنی پریولیج مسئلہ آؤدا کہتے ہیں شریں میں ایک جوستی کرا یہ ٹورزم انڈسٹری کے اصلی دنیا تو کا
امی خیال کنک بوگا گوستی 20 سالہ گوستی خاص کر گوستی 2000 رند نوکی ملینیل ٹورزم انڈسٹری پوری دنیا تو کا بومنگ ہر جگہ بورس بوگا یورپین ٹورزم بچار نارتھ امریکن ٹورزم بچار ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹورزم بچار چائنا بچار گوستی ماہ سعودیہ ہوتی ٹورزم پچکتا ارکسی وشی کے ٹورسٹ بیان ٹورسٹ کے وادی کھائیں تھی ٹورسٹ یہ کرنا تھی کہ تو ویکیشن تو کا ہے تو چھٹی موڈ تو کا ہے تو کہ ادھر آئے تو زار اسپینڈ کرے تو توارا گاٹ ڈرنا ورے تی ہوٹلیں تی نندگیں تی جاگیں ہر چیز تھیں نو ای انڈسٹری ہے جندے بومنگ سرا پتہ چی کمپٹیشن ہم سک باز ہیں یہ وجہ چیئیں شما بک شبریں شما وجہ چیئیں شما میکسیکو ہے بتے گئے میکسیکو کجام چیز شمارا دوست بھی تھا کہ شما کچھ کہا کہ استاد پادار ہوگی مارا سمپل کوشچن ہے مہاراشٹر تو ٹور ہے تو کہ تو ظاہری ایک پیکیج گرتا تو یہ پیکیج چون دستا ایرا چون انٹروڈیوس بتری آئی گما تر مرد آفس سے شتگی ایک جگہ تر کایا حال دا تھا کہ تو یا تو آن لائن ہے مجھے پتا چی بتا آن لائن ہے نا تو چون کو تو تر کایا حال دا میکسیکو ہے آئیڈیا کایا اور تو بیسک اسکریچ ایک کایا اور تا کہ شما میکسیکو برو ہے بلے یہ چیز ہے بچا کہ ویکیشننگ کینیڈا تو کا نا سک پاپولر ہے کینیڈا کلچر ہے تو کا ویکیشننگ خاص کر ونٹر ہے کینیڈا تو کا نہیں نا مرچاں ہر چیز ہر جگہ ہے بلے تو بچا یہ چیز درود یعنی ایک پاپولر مچینے کی طرح گیٹ اوے لوٹی تھی ونٹر آچی چھے ونٹر سک ہارش ہے دا گوڑا ایدہ درو پاپولر اندرو زانتے کہ ایدہ کہ ہما کے میجر ایئر لائنز سن وینگیں ایئر کینیڈا ہیں یا کہ بنا ٹرانزات ہیں یہ وقت مچین پیکیج آفر کرنتے کیا بولے پیکیج کو جا آفر کرنتے تو ٹریپ ایڈوائزر ہیں یا کہ دگی مچین ہیں مطلب اسی کے مرید پوائنٹ اسی کہ آن لائن مطلب اسی کے انی سک بوم بتا چیا اسی وجہ اسی کے اپلیکیشن وجہ انٹرنیٹ ایکسس وجہ کمیونیکیشن ایکسپوجر وجہ سے بتا میکسیکو لیپ آف فیتھ ہی بتا کہ ما والا گیس کو تھا واسطے لازم واشنگ کنٹری بھی ملک میوزک واشیں ملک برگ واشیں اور ظاہر بھی کہ ملک جندوں واش بھی ما اولا ما ڈومینیکا ریپبلکا شیچ پیسا شوتو گے اور آئیے ران پدا ما نی کمپیر کرنا شروع کو تھا نا ما بازی کنٹریز ہوتی لیسٹ آئیر کو تھا ما چل لاتی کنٹریز آستا ٹورزم آچی گیشتا ہے ایڈوینچرہ کوسٹاریکا ہے تو جنگلات باز ہیں ٹورزم میں سب انچو میں چین نہیں یا کہ کجا ملک ہیں پیرو ٹورزم میں علاوہ پیرو پولیٹیکل رول بھی سخت میں چینے آستے ہیں چکہ پیرو تک بعض انٹرنیشنل ہما کے ایونٹ نوا انچی ادھر ٹیک پلیس کرنا تھے وہ ایڈونچرے جا گئیں گیش طرح پیرو بلے ماں میکسیکو کہتے ہیں یکی میکسیکو نزدیک کی 4 گھنٹے اداچی ٹورنٹو ابھی 4 گھنٹے فلائٹ ہے اداچی جہاز ہے سرا میچینا میکسیکو یعنی منی میچینی استے ماں میکسیکن ریسٹورنٹ منی اولی کار میکسیکن ریسٹورنٹ ابھی تک کینیڈا تو کھاؤ کجا می آو mucho burrito pico de آو نا مائدہ انسپائر بیتی کیسے نہیں میوزک بلے سانی وارگوں واشیں وارگوں کمچی سوچا کترا سوچا کم ورگ واشاں او شانی ما زبان آگا شانی کمو سرپت بھی گا شانی فیملیز چون نا لائک ای فیملی زندگی چون شانی ہما کے مین ڈینومینیشن ہے شانی کیتھلک ہیں وہی سکیں تاہی مذہبی انچکے تو میں ارچ دکانیاں پتر لکھتا حاضا من فضل ربی وجہ آیاتا سب تیرا کرم آگا او نا شانی کا پتر لکھتا حضرت عیسیٰ ماتے پوٹو ہیں او میری ٹرینیٹی اگیشتر پوٹو ٹرینیٹی ہے او درو کانسپٹ ہیں ادھگے آرٹ ہیں کیتھولکان او گیشتر تو کروس گندے شمپیرا چکے یعنی کمو مذہبی حساب ہے یونٹا ہمیشہ بلے سکے فیملی والا مردمہ میں سکے فیملی والا مردمہ ادھا ویسٹا چونے مطلب کہ تو کاریا لگتے کہ 18 اباب بھی تے تو مطلب موو آؤٹ کنگی او ترہ پھر خرشی لوگا مطلب یہ شیم ہی تو پشلے 18 سال تی عمرے مطلب ایک طرح آفیسر چی جوست کان کہ تو آنگا ہوتی پیرنٹس انگو نشتے گئے آؤتا چونا ہی
मतलब इसी के तो फैमिली तो घुमा है जो मतलब बलूचन Mexican बलूचन हो रहा है एग्रेरियन सोसाइटी सकबाज मजबूत है ज़राअत जिन्ने किश्त कशारी के हस्ते एग्रीकल्चर बाज है मतलब मेक्सिको जिस तरह खासकर अंब के नहीं अंब भी हस्ते अल्फोंसो वरिची अंब ना और मैक्सिकन अंब भी हमें कहते हैं हमेशा ज़्यादा मैं अट्रैक्ट मत यूज़ के परचा इधर देखिए अम्म नगिंदा मिशर गिंदा और अम्म ना सक वश भी चंद बाज है मेक्सिको बलाएं हमको आ रही हैं बोले यक बलाएं मिसकॉन्सेप्शन में तो कास्ते माँ कंपेयर करने के मेक्सिको अनसेफ है कनाडा है तो का अथॉरिटीज के हस्ता अगर तो डोमिनिकन आचे अत के कैनेडियन अथॉरिटीज ती गुमा ज़्यादा स्ट्रिक्ट बा ठीक है डोमिनिकन रिपब्लिक इज नोन फॉर ड्रग ट्रेड मेक्सिको है ना डोमिनिकन रिपब्लिक के आई इन दुनिया तो को सके यानी टूरिज्म फेंटनिल या के अर्च मेचेना ना माइंड अल्टरिंग सब्सटेंस मेचेना इसी डोमिनिकन रिपब्लिक का ज़्यादा अगर तो उदा चलती है तीसरा सक शक्की अगेंदा एज कंपेयर टू मेक्सिको अच्छे अगर तो मेक्सिको नॉन रिजॉर्ट अगर खासकर फेब्रुवरी तो रहोगा ना फेब्रुवरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ब्रेक ही बिकती गुशंती स्प्रिंग ब्रेक गुड़ा स्प्रिंग ब्रेक का दृष्टि स्टूडेंट अमूदा रवंते चिया उधर बनते हैं वेल डी स्ट्रेस करने का वास्ता होता रहा ना तो पूरे सस्ता ही हम पैकेज सस्ता ही मुल्क सस्ता ही रिस्पेक्टफुल अमेरिका नहीं वास्ता ज्यादा शातिर है कि अमेरिका पहले यूनिवर्सिटी तो का मतलब ये तो हुआ थी यूनिवर्सिटी वहां गया यार यूनिवर्सिटी तो वहां गया और चुशी अट्रैक्शन यस्ते मेक्सिको बारा मतलब इसे के लैटिन अमेरिका बारा या के सोशलिज्म ही हमारा कांसेप्ट होता कनाडा तो का ज्यादा इंटरेस्ट हस्ते हैं कैरेबियन कंट्रीज या के आर्च है स्पेनिश या मेक्सिको ही मुल्कान वास्ता पर कि अमेरिका चा इशानी नजदीक का है ना बॉर्डरिंग है इवन मेक्सिको है और देखिए अमेरिका तो का चिच्चो अनडॉक्यूमेंटेड दिखरा मेक्सिकन और चिच्चो बनाई इमिग्रेशन ही मेक्सिकन में चेन है ना सेक्शन है नहीं कनाडा तो का दिस आइडिया इज वेरी न्यू लाइक मेक्सिकन चे कनाडा तो का गेस्टर दिखरा आयरिश है गेस्टर दिखरा चाइनीज आ गेस्टर जापानीज आ या के वाइट आ या ब्राउन आ सेक का पंजाबी आ गुड़ा मेक्सिको है या डोमिनिकन है या के ये मुल्कान मर्दम एदा बास कम होके गुड़ा चेन हर जगह चीज़ें कम भी देखे किसमें रोमांटिसिज्म में मर्दम भी ना ये सारा गुड़ा वो दे हमें वास्ते एक चेन हस्ती मिस्ट्री कैनेडियन नहीं वास्ते हस्ते कि भाई माशन को बॉर्डर ना कने गुड़ा ये डिस्टिंक्ट या कल्चर या गेंदा गुड़ा ज़्यादा कल्चर है चीज़ें दूरी भी मर्दम क्यूरियोसिटी गेस्टर भी गेंदे उसी साउथ अमेरिका तो का मुल्क हस्ता साउथ अमेरिका हम टूरिज्म सकबाज मशहूर है भले साउथ अमेरिका मसला है कि साउथ अमेरिका रसा सक दूर है मजनी जहाज़ फ्लाइट तो अगर यूरोप पर चपीदा के मिडिल ईस्ट चपीदा के तरह यब्बरी वो लाजम एक ट्रांजिट ही यूरोप पर ज़रूर लूटी पता है कि नॉर्थ अमेरिका ज़रूर लूटी नू तो तरह दा जहला आए लूटी थी भले टूरिज्म सक बाज है ओ चूंकि ये जगह सकबाज एक्सप्लोर नबुत ना ये जगह यानी वती हिस्ट्री असता ये जगह यानी वती हमारा नेटिव कल्चर लती असता शोनी वती लती हमारा टोटल क्यूबा है मतलब क्यूबा हाँ क्यूबा मनी यार सेंट्रल ने भी या कि कैरेबियन भी ना कि क्यूबा के हस्ते हैं अभी मज़नी अट्रैक्शन है माँ वो आदत की वो रोस्तगी में चेगुएरा है नाम इसको ना चेगुएरा फिदल कास्ट्रो फिदल अचो गुस्ता चेगुएरा अचो गुस्ता बोले ये बालूच दूर थाईलैंड रवान टूरिज्म है ये बात आजाद नहीं दूर है ना क्यूबा थाईलैंड भले मसला है ना मसला जान ची थाईलैंड में मिच चुके हैं क्यूबा मसला है कि तरह क्यूबा रसे वास्ता तरह दोस्तान चे पीसर या बेरे वो नॉर्थ अमेरिका तक तरह आएगी पर से क्यूबा चुनिया के इंचु बाज रिस्ट्रिक्शन के वास्ता वाकईतन ये बाकी दुनिया ची कटिंग मां 2016 क्यूबा शुता मां ये दिस अवली चीज मां मी दिस के क्यूबा जिंदे अमा टेक्नोलॉजी के वास्ते तो मिसाल तरह याद कर तो कराची करी होती के 2006 तो कराची होती के तो ये ख्याल को था कि कराची तो का मोबाइल डाटा सिस्टम या दोनों गोमा म छिपानी सरा शाम वाज़ें तक मिसाल बरा मेमोरी कार्ड ही तिकरा दी तो क्यूबा तक रोजे मर्ची का मेमोरी कार्ड इन सरा चला गया आइए कह रहा ई सिस्टम नहीं इसके तो ब्लूटूथ सरा में सरा चीज़ दी राब दे या एयरप्ले वगैरह ये चीज़ इन सरा कंप्यूटर से ये मेमोरी डिस्क कम चिकन थी ज़ात डाबा आस्ता डाबे वरी हमा कसानी मोबाइल एंड चिप एंड दुकाना पीसीओ बुत्तगा पीसीओ एग्जैक्टली पीसीओ तो थी मोबाइल एग्जैक्टली तो थी मेमोरी कार्ड है दिए
ಆ ಪೋರ್ರಿಕಾ ಯಾಕೆ تو موبائل دیے نو یقین ڈاٹا سسٹم اب پوری علاقے تو کو چلنگا اچھی کی نوک پیدا کی ویڈیوز نوک پیدا کا گانے نوک پیدا کا تی پوری موبائل مثال برت کرت با کنتی گانے جی پوری کم آئی کن یعنی اودا انٹرنیٹ سہولت بعض کم میں بلکہ نہیں انو ایشان کو تا انو پاری ایشان گوشتا کہ میں انٹرنیٹ پاچ کرنے گائی اشیا چپی سار ای بتا کہ ترا اگر انٹرنیٹ استعمال کرنے کی بتا ترا $2 یا کارڈ ضروری بتا ای $2 کارڈا 1 گھنٹے یہ انٹرنیٹ ما ہوتا نو کیوبنا نو استوا ایو آو تصور کتنا کتا کہ ما انٹرنیٹ استعمال بکنی آو تنیگتا ما بلوتوت وغیرہ ما اولڈ یار بلوتوت چپی سر یک دیگه سسٹم یا استاد انفراریڈ من یلا دو تو موبائل گپتگن چو نزدیکا ایر کو تگن دیم پدیما سو کیوبا نو بیک بون کیوبا ایشین کی ٹوریزم نوزده صد و شستا چنان دا کمپنی ملک جن پورے یک ڈیڈ لاک یہ تو کات کا پتہ ترا یہ کہ ٹیکسی نہیں تر رسنتی ترا تو درکای مثال بجائے تو روٹے ڈاؤن ٹاؤن روے یا کہ شہرہ روے یہ ٹیکسی آرچی کہ تو روڈ ہے 10 جنے درو کلاسیکل گاڑی ترا ہمیں محسوس بھی کہ تو واقعتاً گاڈ فادر مووی تو کا ہے یعنی ارچی کا شکرہ تو گندگا درو کلاسک وہ آگاں تو یا خیال ادارے کہ 1967 ماڈل ہے کیڈلک گاڑی یہ کہ دیگی گاڑی 1967 ماڈل ہے سکس چھل بھی عراب بھی یہ چو سپایاں کہ تو گوشے انوشاں باز اور تگاں آرت کرنا پرچہ ایشانی کار ہمیشہ کہ بس گاڑیاں تانات کے سپا کھاں یہ بچے آزادی مطلب ہے کہ پورے دنیا سوشلزم ہے کے نام ہوتا فیدل ہوتا یا کہ چگوارا یا فیدل کاسٹرو کے ہستے خاص کر یہ ملک مطلب ہے کہ چوشین دھروگ ہما سوشلسٹم ایک رب ہستگاں کہ فیدل چوشین کلابی ہوتا انسانی آزادی ہے بڑی چیز کنا ہوتا تو کیوبے تو کا تو برو بچار کیوبے تو کا آزادی بڑی نامی چیزیں نیزتے ہیں ہمیچو مطلب ریاست ظلم و ستمی یہ مردم ہمیچو دبائیں تگاں سوشلزم نام سرا ساک باز دبائیں تگاں مطلب اچو درو روچے مرچی تاکہ سوشلزم ہمیں فیدل کاسٹروے نام سرا بلوچ انقلابیاں چا بغیر تسندی انقلابیاں بغیر پاکستانی سوشلسٹاں انڈیا مارکسسٹاں دنیا دیگے جاگا آگ چو نزانا کہ فیدل کاسٹرو وطی ملک روکا انقلاب آرگا بات چی کو تھا آئیے آزادی نامے ایک چیز نہیں آرتا آ ملک جندے بیڑا گر کے زائد تو ٹیورسٹ یہ تو کیوبا تو کراوے اولی چیز ہے تو ہمیں محسوس کرنے کہ کیوبن مجبوراً ترا چی دورن بلے ترا انچے وڑیا چارن کہ تو زانے کہ مردمان جن اچھو دلمان اگا چیزی کے سرا گپی سرا بچہ ایک چیز ندیستا آپ پورے ملک کے تو تہا راشنے جندہ بغیر وارگے جندہ بغیر ہمیش کا مزنی ایک سٹیریوٹائپ ہی اور حقیقت ہے ہم کیونکہ وارگ وش نہ کہ وہ پرچہ کہ آئی سجیں وارگانی مواد جد ہمیں یکیں آرتیں کی روٹیں یکی مچینہ میں ڈبل بم نہیں تر رسیتیں ہاں سکین رولداری ملکی یہ ملک خاص کر دریا کیوبا دریا ہے ہمیں گوشنتی کہ دنیا خوبصورت ترین دریا ہے ایسی یک دریائی سکے سپانی دریائی بلے چوکہ تو ہمیں ٹھیمہ تو ایئرپورٹ اس دار کا ہوتی جا گیا تو رہوگا بھے یہ سبرب زنگ تو گندے تو ہمیں محسوس کرنے کہ گیشترین سبرب ہمیں 2 سٹوری بلڈنگ عمان تو کہنا ہے 2 سٹوری بلڈنگ ہستاں گیشترین بلے عمان باز جو ہوتی میں نواؤں گا 1970s 60s ہمیں برٹش سٹائل بلڈنگ کیوبا ہے تو ہمیں محسوس کرنے کہ بلڈنگ رنگ منگ چوشیں سسٹم نہیں ہستے ہم لگتی جاگے ہم اورنج رنگے بلڈنگاں کونی پلوشتگی رنگش ہستے بلے تاکہ تو رو گائے پوری لینڈسکیپ تو چار گائے بے دے غربتا تو دیگے ایچ نہ وندے عام مردمیہ تو انٹریکٹ خود نہ کنے ادا تو مثال ابرا تو روے کافی زورے چیزی زورے ایک طرح ہو ہاؤ واز یور ڈے تو چو بیتی گئے تو چو نو بیتی گئے کیوبے تو چوشیں کیوبنی ہے کہ کم از کم تو یہ توقع مکا کہ کیوبنی طرح اپروچ کا کیا چال انجوڑی تھی طبیعت وشیں بس تھورسے نا آو آئیے تھورسے نظام ہے مطلب اسی کے ریاستہ یہ انچو کو دکھا یہ چیز ہو رہی نا مطلب اسی سوشلزم انقلابی نظام اما پورے نظام دار کے وسطہ یک انقلابی گورنمنٹ لوٹی انقلابی گورنمنٹ کر رہا انقلابی رولز ہیں اور مطلب اسی کہ انقلاب پروٹیکشن وسطہ ریاست ہر چیز اجازتیں کیا بکنتے ہیں چونکہ ایرانی
Abi İslami inkılabı odur government kuşkayn ya revolutionary gari daşta ya digi çizi daşta o da trial ama speedy trial ban ke revolution dushmani inkılab dushmani bigir dran amar yakin amane to ka ye to matlab şey ke lawyer ye attorney ye ya digi çizi ye hiç bari rights नहीं इसते क्यूबनिज्म भी हमेशा मतलब ऐसे कि मर्दम अमित जो तुरसी इंतगा इनकलाब दुश्मनी ये नामा या कि तो इनकलाब दुश्मनी अमित जो जतगा कि का सच कुछ ना का निज़ाम एजेंट इंटैक्ट है रोज़ मर्ची राहुल कास्ट्रो है ज़माना का भी मतलब ऐसे कि चुशी मज़नी उम्मीद ही नहीं थी कि चीज़ बदल बुआगा हाँ बेचा वक्ता पेसरा के आमा एडवर्टाइजिंग टेस्ट मसन के वे ऑफ एडवर्टाइजिंग भी था यक एनालॉग एडवर्टाइजमेंट बिता डिजिटल ना बिता एनालॉग मतलब नॉर्मल न्यूज़पेपर अप्रोच बिता मैगजीन अप्रोच बिता वो देखिए बिलबोर्ड्स बिता सही अच्छे अप्रोच बिता वो अन्नी की दौरे तो का ये गेस्टरी चीज़ कन्वर्ट बिता टेक्नोलॉजी है सर टेक्नोलॉजी तो का रोज पर रोज अंतु तो गिंदगा कि यक नो के टेक्नोलॉजी पैदा की यक्का ची यक्की वो रिसेंटली अंचू के क्वेश्चन थी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है कमो वर्ल्डर एकदम यूनिक को तायंदा था स्पेशली ऑन टूरिज्म सेक्टर या बाय एंड सेल सेक्शन अगर तो B2B वो शे बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर बड़ा AI या चीज होता कि AI अंचू एक्ट का के तई यक बिहेवियर चारक भी लेट्स सपोज अगर मन निष्ठगावती मोबाइल से सर्च करना या टिकट के लेट्स सपोज टोरंटो टू मैक्सिको सही ठीक है आइए मैं यक पेरे सर्च करना पता नहीं आइए क्लोज करना रवा एल दे आनी मगर इंदकी रुचा कि मैं फेसबुक को ओपन करना वो मनी करा कि एडवर्टाइजमेंट ही कहते आ एडवर्टाइजमेंट पॉप भी आई तो लेके था कि तरारा ये ऑफर देख भी गई मैक्सिको टोरंटो व्यवस्था ये तो भी चीज़ फिक्र करने कि मन वो कसर ना कुछ था मकली एक सर्च ही होता मगर तई के आमा डिवाइस तई के आमा एप्लीकेशन आमा डोल एक्ट करना कि तरह चारन ते बिहेवियर चाहिए ते इंटरेस्ट चाहिए तो चीज़ सर्च करने गए वो तो अन्य 5 मिनट सारी चीज़ सर्च होता तो ये घंटे सारी चीज़ सर्च होता तो वस्तु की रोचा चीज़ सर्च होता ये द्राई चीज़ा कारा एक जगह की तरह डिस्प्ले करते हूँ सही आईनी मशीन्स आमा की AI मशीन्स रन लगे आंगू लेट्स सपोज फेसबुक तरह चीज़ का आमा ऐड डिस्प्ले करना करते हूँ नी ईशानी पुछता मजनी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं लेट्स सपोज तई गूगल ही तई फेसबुक की सही ये चीज ना गीस्टर AI यूज करते नी AI चीज करते को ती डेटा कलेक्ट का यूजर अच्छे के यूजर चीज सर्च करने कुछ कीवर्ड्स आओ कुछ हम कीवर्ड्स सर्च करने को आ कीवर्ड्स ने बेस सर तरह आ एडवर्टाइजमेंट का डिस्प्ले करते वो अगर तो इसको इंटरेस्ट नजीर है देन तरह गेशी ऑफर्स भी पिछदारी को लेट्स सपोज तो मर्ची अगर आ चीज नजर 48 आवर्स फर्स्ट बड़ा अच्छी करते होती मार्केटिंग टेस्ट का यूज करते हो क्या ये तो का गेस्ट रे तर परसेंटेज डिस्काउंट ना कि तो आई ची यानी सातम तो यक बरी एक थॉट ही थी कि रास्ता के मैं टोरंटो से दरमियान बरो मेक्सिको तो ही सर्च कोट नु सातमे के नु तो AI ये जहने तो का दाता कि भाई ये मर्द इंटरेस्टेड है टोरंटो से मेक्सिको अगर मेक्सिको इंटरेस्ट नहीं बुतुकंते ये मर्द देखे मुल्क के रहोगा इंटरेस्टेड है हाँ अंचो के नेबरहुड काय अंते को मतलब मेक्सिको कशा देखे अर्च मुल्क की असते या आ एयरलाइन ची कंते की डिफरेंट होती डेस्टिनेशन तरह पेशदारी लेट्स सपोज अगर तो स्पेसिफिक एक एयरलाइन सिलेक्ट होता एयर कनाडा नी एयर कनाडा ची कंते के तई के डिफरेंट डेस्टिनेशन तरह पेशदारी को आया कंची सेली पेशदारी के ओके मनी तो मेक्सिको चाहता है मगर मनी करा इदा ई सेल्स भी असता वो मसलन के न्यूयॉर्क के सेल असतेंगो क्यूबा सेल असतेंगो ब्राज़ील सेल असतेंगो नहीं तो अगर आने में मसलन इंटरेस्टेड नए भी तो वो एक पेरी चारी है ज़रूर तो लाजम चारी है तो चारी ओके ओ ये फेयर इधर इच्छुकेगी मगर एक्चुअल फेयर इच्छुकेगी लालच ना लालच ना ग्रीड दा वो यार दिगी चीज़ें नोट बेचने तंगो के वादे के यार चेयरलाइन ये साइटिस्ट करो यार तो उसी एक्सेप्ट का उसकी कुकीज़ हैं वेबसाइट है कुकीज़ एक्सेप्ट का ये कुकीज असला एक्ट का तई आमी चीज़ नहीं हुआ अस्ते गेस्टर यूज भी हो कि तई डेटा हमा तई चारी तो ची करने गए ती बिहेवियर है चार नोट का तो ऑनलाइन चूं बिहेव करने गए या दुरुस्त समझेगा पामगा रिकॉर्ड माने पूरे मतलब ती नेटवर्क काउन या नेटवर्क एनालिसिस भी करती मतलब ये मर्दम क्या कनेक्ट कर गए ये कनेक्शन कहीं आई कनेक्शन कहीं तरह सजेशन हमें उड़ी दिए थे
इशिये अंचु के तो गोशिके ना वाईफाई तई आमा के मेन इंटरनेट यक रूट ही कहते आईपी आती तई जिंदे आईपी यक की तई वाईफाई ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट डिवाइसेस ती जिंदे आईपी के किती वाईफाई आईपी वाईफाई आमा की वाईफाई कनेक्ट थी आमा नेटवर्क के गुमा तो ये यक आईपी असाइन भी निके ताओ के काय लेट्स सपोज मुरीद कनेक्ट है नबी कनेक्ट है या जायद कनेक्ट है नी ये चीज़ भी सब आईपीज़ हैं ये कुछ हम आईपीज़ होती लोकल आईपीज़ तो का कहते हैं सही लोकल आईपीज़ मतलब तई हमें वाईफाई जिंदे एक आईपी कहती 192.168.0.1 ना ची शुरू भी को इंटरनेट आईपी कहती 1 ना ची शुरू नवी तई आई वती एक हमारे सर्विस प्रोवाइडर या तरह एक आईपी असाइन का आईपी चाहिए अमा आईपी अगर तो वादे के सर्च करने जा गई है तो कुछ कि मैं लोटा इसी लोग ये आईपी लोकेशन कुछ में और तरह आप इधर की ये आईपी ई जगह लोकेट करने गई सॉरी मसल के तो अगर मैप ये तो का है जा गई है सर्च करने लोटे कि ये आईपी कुछ आऊंगा इतना मैप डायरेक्ट इधर की आईपी इधर है नहीं आईपी गुमा 4 या 5 या 10 डिवाइस कनेक्ट द्रो सब आईपीज मतलब सब आईपीज आई चाइल्ड ना नहीं नेटवर्क इस तरह चीजें बह गए रिकॉर्ड भी गो हमारे सब पता नेटवर्क का एक्ट करूँगा मतलब एप्लीकेशन एक्ट करूँगा कि यूट्यूब है या फेसबुक है या गूगल है जिंदे सही ये द्राई चीज तरह रहा पता हमारे साहब रिस्पॉन्ड करते शारी मां जोस्ती कना रूटा छद्रोसना टूरिज्म दुनिया तो का मजनी सकबाजी कसी च कसानिया ची लूटी यूरोप बरो कसी कसानिया ची अमेरिका लूटी बिया कसी च शुरू ची चाइना रो लूटी कसी जर्मनी रो लूटी थी ಮಿತಗೆ ಮಾರ್ದು ಮಿತೋರ್ಬತ ರವಾಗ ಲೂಟಿತೆ ಶುದ್ಧ ನರೋ no mari gappe maksad se खासकर हम जिले सब्बा सलाम ट्रैकिंग ಕುಲ್ಪಿಯ ಕರಗ ಜೊತೆಗೆ Balochistan Times.